na pomode ho nkomo nso na yedie me no hu se bani agi sei a na wahunu se adwuma me ye ntenase adwuma o timi dru fi adwuma ne manya gana bam fa bia ntwetwe me dwanku me sisi ne machiri a ene me ko achi ho no mo na brade na se ade chi ahomachi e be ye den enti me hu omo sei a na mani agi pa nti Ganaherbs Therapeutics na opanyini ba ko firi ho no maba ye ne bedi nkomo Dr. Kojo aba watrase fefefe amara ye kama Kojo Mache nyamia dumo enenso se ye da foforo asemu ndo na ba aba mo packaging de bia meka wo ebibi duro mama na ya akodo sa no wow when you save there save 500 yeah. In fact ebibi duro na say de o packaging de ma ya akodo ya graduate say ebibi duro a wan hwe a wunyini save 500 enti we no eye de ade a immune booster and as immune system enhancer in other words no esiesi ni pedua no ema ni pedua no etimi gina ho ekutia yare bia in fact obi a onpeso be yare anaso obi a onpeso be twense yare be bono anse na wetu ho na monso kwakosa no ho yare no edro we pa na ohia AC 500 ana ne ma ne dance ne se immune boosters bi bu dwaso ebi bo ni pedua no ho ban every upper respiratory tract infections say common cold and flu catarrh ebi nso timi ye ebia malaria ebi timi ye typhoid but omuntimi enkuntia other diseases but when unique in the sense that it me ebony bedano buy from every infection every disease into Arabia no do etimi etu ase even kokram any cancers etimi resolve perfectly aside that no embanso ye microphobia sebe yareta come asepa into do we etinya engineer in such a way say oba sebe insure eteguno and I say infections one who especially odepo candidiasis and I say syphilis and I say gonorrhea no e do we pa na omo ehia oba bi ho a ne time so say was oyebra but also diapers frequently because insure eteguno infections at hand you know obisa no onya say 500 a ebe yi sa yare one in carbonic netting efri ne ho aside that no so ema oba ase fresh and tight into oba sebe wawo a won say ho kwan ebi anaso obi a won say ebi a wase tokwe wase kwan no won say ayed kese beyond normal no edro we na betimi asama na back to the normal size into ma we clean ma we fresh ma we tight into edro we de emba a ma fan do we no in fact omo fe ndi agro emba mfe do we di agro nti megidi say wanga sakra no obeso ahwe na echi wanga sabe wa be edi ho da se nti e friend save 500 nti edro bi a sebe yensi no form cry ndi ho agro na uye no free hon so a yesanso wo Prostajoy the entia Prostajoy no ye ne say yedi mambema some time past in mbema di 70 years and above omota nya junso mu yare it is because ya no prostate gland no kese but see an statistics some who say are dropping from 70 to even 40 and below in the sense that bema prostate has kese right from the age of 40 it be 21 is be 25 maybe 30 years na ashase kese ne enti atesa ne ze be me bia no nyame ball no the prostate account ho into unyi na nipedua no every part of your body kese no na wo prostate no so honama kwai no so ashase kese but because of bibia edano bibia prostate ne edano eya na wodunso twa na sepe na duben bi eda dunso twa no mu a pie be memu nti na ma yedunso be ma yedunso ne pie na prostate no etwa ho ehia se de o manfo hwe ni nti dan ni na prostate no de kore ka ho asem etwa ho ehia sa nti prostate no kese na emia duben no nti dunso no entimi anya den empie yi nti ahyenso de o mote ho no se obi a obo se obi kodunso o gina ho chepa o chepa so bo se junso beba na kakrebi ene chese prostate na kese obi so betimi a chimpa o chimpa but still junso na beba na kakrebi obi so tumi junso wi otumo se junso no still ebi da so do na essence e o ma ya ase obi nso junso a obu junso no tot nti fe but junso de nke ba ke o se ni nyina etimi eba street and obi nso tumi se junso na ho de na ede eba no ahode na ofom junso ne ba na esini trust but junso de nke ba wo se to ne ho se ahode wade ni good nti wo se to no se ni Adom bridge no dade na ye good sa na wo se ye but se junso no entesa ye asenso je kire wo se
wo prostate honam akwa no sha ase kese obi so jonso a na ba ko afa left na ba ko afa right so no be wontafo na ye mate ye cancer nipa na be wontafo ba me say ye prostate gland no and aye kese ente ya sha say there is something wrong with your prostate. There have been so ha ojonso in 10 kakra no ajonso and no so the prostate na dem aye kese and aye won ye no so ontumi enkra jonso enche se jonso de no na se wanye ntam na se wentumi kan ko daria wa sen ho nyina ono so the prostate na dem aye kese and aye won ya ono so jonso no aloke embakra ni nyina beta na yase no munsuo bebrebe ni nyina Johnson aloke bibia aloke enti oye na adwen se me kwakọ Johnson na fe Johnson emba biu enti Johnson te me sha na yase for 1 hours enti ohun se Johnson emba no bo se na fe na yase ahase eye kese enti eti ma pressure na ebe kese te sense e ma Johnson ni bi esan echi ekora 77 the kidney stemo enti no so eti me kidney no or how eden eba ho yare etme kidney secret eden etme efeli into bi sana agese ekọ no ye the rubber e the fan be memu na ye the akoto ne junso twa ne mu ye the catheter hye no na ekoda junso twa ne mu pensan etme edreni junso no we nyina aye prostate related disorders and instant nyame adem yetimi a develop a drug friend prostate na ne ma ne dance ne say endro wo dwaso a wonoma ebe ma junso but etme emma prostate no entwetwen etme shrinking no and enia etme abo prostate ne kakran so ne friend 5 alpha reductase ayabrofudro ye wo herbal ndro ni bi on so etimi ejuma te say 5 alpha reductase no but blood prostate no block be ma hu so bi friend testosterone and it's our testosterone emra edro no block is our testosterone from being produced by the body no what the edro no so a wo be ma ewu enye ejuma biom into be ma ntimi pejanity kra ewu kojoto ebi ho ase pejanity enche na asan so ade out of form ekum watenka eni ho bi mu ni atenka se oni obema na oni oba ehia ohunsuo emada there are instances ohunsuo ni yete se eba a sign echi esan so ekora na junso twadu mu ntefene retrograde ejaculation obi nso nom se do na pempe mu hya ase se epa ne bu so mi hya ase se ere ne anyi won nyina yede hya ase se ekọ because of sa testosterone na edro no esi ho kwan se nipedia na enye nti a side effect enkrofo enya as a result of sa endro ahudopia mu yeden omo enum enu nti no ya develop edro we ya etimi eboa ema prostate aya kese no etimi etwetwe without say without affecting your testosterone iti we no u testosterone emfa ne nsanka no wo nom no prostate ni betwe all right but ubesan so aye be ma in fact esa ye adwuma sa de wo say adwuma pepe uni any adverse effect uni any side effect whether say wo friend metiawa anase metente uni problem bia it is safe it is 100% safe and when crypto 400 the very first time in the history of Ghana and West Africa itimi aye malaria drug ya capsulate no herbal plant related in dry herbal medicines ni nyina no aye malaria na aye insuo na etawodwa so na malaria drug bia so nim say aye nyopa ne nyom aye den aye nyomte na nkrofo enter empenom intina eno emma ye hu say no e was etimi develop it in such a way say taste ni betimi amaske no na ma ye develop crypto 400 na e draw so powerful in such a way say so malaria no say ne tibia no wo assess wo no draw ya within 3 days pepepe. What's your friend say? Crypto 400. Crypto 400. Yes. Yeah, it was pharmacies. It was pharmacies. It was herbal shops. It was herbal shops. Because malaria drug there, many quite do minimum. This will pay you drink. I several. And to my no capsules. To pay. I ain't come a catrema. I ain't come a catrema. So to my own teshake cry. And I think na a phytosilica ye have buy anything and I extract it. I have buy no more. You know that is one thing that makes yendru different. Most of the herbal medicines no, amo yamaha buy no. Na omo dey good capsules to mo but ye no ye kwa the extra man ye haban ye twe eduane emunsuo eni emu ahode ne find active ingredients and na ye concentrate ye share de na ye dey capsulations ye formulations into mo say ye ndro no a lot of science akom prostate ndro just for example prostate ndro bi how far no 6 in the morning na anajo wasa for 6 capsules you can imagine. It tells you say a drone no form the therapeutic dose no form but comparing that to your prostate journal you just need 1 capsule per and upper
anajo koda what capsule now abrantia sebi on person yare ne be kan because there may be a prostate inti ibi unti won so twen e me be good inti won so timi good ultimate precisely inti ultimate sha say won ye won ho aduro inti family thing in such a way say ultimate no as a preventive medicine prophylaxis in that case no abrantia no 1 capsule per a day. Yeah, just 1 capsule. Good. They be out many back. 1 capsule a day. Okay. And I did back also want to say, the most dangerous part of the prostate, I say, obi or asymptomatic. You can't be asymptomatic. Yare no prostate in your but sign be any so say ni part prostate. The only time I obi say me wa yare no a da or ye na adwen say me sorry how much na adwen so no ember. That's how times na dream too late. Too late. And how na too late. Once I was here Russia. Near the Rob Biden. A question of Bemen. Yes, I will be pen to pay be at Obinya. All licensed chemical stores, pharmacies, drug stores, maybe I could be a yendrono. Oko East Cantonment Pharmacy, when you be NS your fate. Okanshi drug lane, Ubenya be ato, Awefa, Kaswa, Jokat, Ubenya be ato, Danny Herbal, Danny Farmer, Konak, Sam and Kokumasi, Ohonina, and Koko, Ubenya be ato, Hillside Pharmacy, Wuskobi. Or Hinana Ewa and Korea gaps and Ubenya be ato. All the way from Tamale, Pike Gobila, Dokuloku, Kalamet, Ubenya be ato, Upper East region, Benzine, Answer, Alhaji Walwana, Alhaji 1000. Nina obenyi ato na the numbers no ahudo mienu your numbers na mienu 0244 72 70 28 0244 72 70 28 and 0244 75 43 80 0244 754380 and I said we are LTL user 80 you see I'm say from 80 so we are 80 user so I bet me after 0276 814884 0276 8148 yeah, that's it. So the edinkomo anopai. Ebusia na say doctor no kojo what na say na say edupa no de ebre wonti ehon kobo ne yedi no Ganaherbs Therapeutics edupapa wo pharmacy na etwagu awohwe bi ntu pebito ne no nom na wo yade na sintu na me kona de na happy birthday enkoma Reverend David Aboaje Dankwa wo ye chairperson ma Santi Achim Presbytery no wo yire Mami Evelyn Aboaje Dankwa ene Oma Priscilla na afa Grace Samuel ene Mercy say daddy Yankopon Sra onye okese nyamedwuma no wafa adwumapa nti Yankopon ma omo ahode ma omo sika ne mu nhire nyina no wonfa Emma Reverend David Aboaje Dankwa eno no mikwesu na mechia eye Mercy e Kesma Grooming and Spa Yankopon Sra no ho ka forward mo ye ma ye nyina abusia wo hia me a eya frame anochewa ba ajwa sewa na mekono na kaisa o mahene kwabna sante ede mpensempensemu ebro enko bebia